Monso hene no say. She papa see. She de omo tire wo ho. She de omo tire. She de pampo tire wo motuom. She. Oh hene any one. Yeah, we are Crabasson so Edeba Ghana Info TV. So every Sunday that we need a channel, so make sure to subscribe. Eddie, I'm not so I click notification bell no Sebastian update Biano wo na wudi kan ya wonsa ebeka bi ene video bi a eje no me na wa be fonten time no so no bi na Ghana Info yakwakofa ye de eba bedam mo enti America crib me so be ka me hwen na ye nyina akwakohwe video ni bi e de abane ba ye de adwentre aba beto comment section. You people know. Say obia woni wukunu omuntem e na ada ni nnome e de ama maame no baby bia maame no beko bia no no mean di neti. I'm telling you, because unye kuna na by force usu be ye kuna dia ebeto wo no unye hu ye enim kwase na be ye wo posin ene mo nhwe wakwa esa e friend senkete e na odi no mi akoka obi papa mo nhwe ye ko share video no mo nhwe. Samuel when a friend kuneni Rosalenda oba wusi wuye kuna akwa hopo wey mami Akosua se wa ni din foforo e friend se popuwa mami Akosua se wa baby bi obeko bia na ene se ya na popuwa dani popuwa baby bi obeko bia popuwa oye fake ala na mami no oppressor no ada na maame no why ne ho se opese ode no me eka Ghana o man mu ni na no me bisa mo ada tra maame Akosua Serwaa onfa ni no me ene ne kama entra ni Germany me bisa mo ont me fa ni no me no ntra Ghana na obetna Ghana onfa ko tra Ghana se ode betna Germany so ontra Germany na de na he mami Akosua Serwaa unim no santu na nsi Ghana bi ma me de meba be twe abaabu ma prepare special baby de ato ama me hu se wa say tu na nsi Ghana me de me twe abaabu bo wo Ghana ho if you say Ghana na nkasa no ye nim de e ko sesei ni ememu ayeden wo man Ghana mu na wa sande wo no mi we ekọ for Ghana no ye mpene ma wo ye nde bia ye ko Ghana. You dey hear what I dey tell you? We dey go to Ghana all the time. So we will not allow you to bring your case, your no me, to for Ghana. Eh? 50 time mama mi Akosua Serwaa 20 years on call Ghana da. And that year be call Ghana na ye ko twa ticket krampa wunti ticket boye den. Ticket to Ghana ne boye den. America for almost mu twa ticket akọ Ghana. Say America from America to Ghana tickets almost 3,000 economy and your business class. 3,000, 2,000 to $3,000. All because of Mami Akosua Serwaa say so oko Ghana. Or the no me akos can tickets.
anka enkane ufri Germany na wo Ghana ufri Europe na wo Ghana wetia 700 800 ene koshe ticket boy aye din akosro to the extent say from Germany to Ghana 1,006 all because mami we say oko Ghana bibia infringing rate ni na bibia akosro bibia ye kojotos or the no me akan Ghana I know we have phone cross ano say yentime nko Ghana the whole of last year meet me ko Ghana 6 times. This year, I mean, yes, can it be important tickets no? Mammy for Musuo, Etra Cindy la Cronuma, Cindy la Croimu, and I'll bet me the Musuo Nathan Poucho. Aya you too much. Aya you too much, make cats low. Shed the Musuo, the Coca, Obi Papa. Obi Papa, or didn't hene. Udi Musuo. Curse. All because of by force, Obeso Yokuna. By force, Obeso Yokuna. Mama sambo video ni mama na muntie. She. Mami a wusi wuye kuna. In cry for beka ogbene. Munshan. Shani otiletile. Shani otiletile. Hey, mami di ujuru hubio. Hey, kwa na atelio. Mwenja kwa na atelio. I don't know you know. Who anyway? Unswe any one net. Monso hini no. She papa si. She de omo tire wo ho. She de omo tire. She de pampo tire wo motuom. She. Oh hini any one net. Some few weeks later. Saso. Oh, I can't be fear no. Ye ni nase mpobwa. Munso de mo pasem. Pa akoso hene. Why they say pa akoso hene? Enya pa akoso hene. Pa akoso hene no. Me say ya na ebeto no. Pa akoso hene no. Onu sini de na mkwan so iba. Ohene we na ya tu na efi ade so ene no. Ama mi Akosua Serwaa edi ne kama akovisiti ohene no. Onu nso ye say ntam kese yi a o. Ntam kese. Ena papa no watna so for so many months, so many years. Ena asem no in ahemfo no ina aboabo asem ni na no de akoma Otumfuor. Ena yeyi ne na asem pobo ene. Ntam kese na ye ka no. Ena ohini we na yetu na efri ade so yesi ombu ade baako. Yes, ono ombu adio. She. Yes, your hini stubborn. Ohini ear take. Ohini no. Ombu adia baako. Ya kantama eguniso akantama eguniso. Ene asem na ko pie Otumfuor ho. Ena yeyi ne na asem pobua. So by force, Mami Akosua Serwaa onye wife, onye legal wife. Unse ukosi Mami Akosua Serwaa legal wife by force legal wife. By force Mami Akosua Serwaa yozre. Wona waji na atumu pe. Unse unso yeyi una asem pobua. Unse ne yeyi una asem pobua. Ye catch them some mommy way. Marriage certificate she no gets. Mommy way only new kunu eja aware. 20 years and more nearby force.
by force. Usi uko si mami Akosua Serwaa. If anything, legal wife. Ujina to move by force. Anyone. Busumi ahinie. Mami Akosua Serwaa uji ni tu mu busumi ahinie. Se wo ihwehwe nim na ebi nie yo. Ihwehwe nim na ye katsira mu de bia no. Se waji weni so. Ene wo say waboka. Ene udi nome ena aka wo ma ene wo my friend say ubusuafo ina. Mami nkwohwe. Me angels no so yi adwuma papa. Angels de foforo aba. Angels say den. Miemo ene piao ni na wan na esu wan mu na esu ene na ebio piao na mu se maji mami Akosua Serwaa atumu onu no ye the only legal wife no ene wan na esu ene Obebo obi asumo obebo na sumo baby obo nipa na asumo no ho na emede no ene udi wahenie akosese nimguase ahenie o udi akosese nimguase okobo asumo mu hwe no yetu de fiade esu o yeyi ni na simpobua o yeyi ni na simpobua o okobo asum obebo asum obebo obi asum wa ha monhwe obebo obi asum obebo ayisi wa yimu ama no obona asum wa unsa udi wa henie akosesa ye friend se mami Akosua Serwaa ni mguase Unko mami Akosua Serwaa asem yi ho ahemfo ni na aka kire wo se yi wo hu free mami Akosua Serwaa ho na mami Akosua Serwaa onye odo te se sia ne nkrofo ne kano mami Akosua Serwaa no according to omamu nkrofo oye no me enehwe ntokwa esi omukampu mu hwe ntokwa kesia esi wo omukampu mu ye the fire service pata krampo na entime mpata ejakesia so wo sa abodanfo ne camp no me say who the fire service million ko jina wo krampo a fire service fo no omuntimi endum sa aja no who the wahenie akofori obi no me obi kama that the lumba say oni mami Akosua Serwaa eni hobium uni hwana na by force udi mami Akosua Serwaa ever be see legal wife so I'm asking you the question kokonsa for na efre munjira so me pamoto yesi obi antro edin Serwaa ye musuo edin Serwaa eye musuo obi antro edin Serwaa eye musuo monchen kokonsa be so mami nkotie ngu masum na mentimi ba di mamu yie pa kokonsa we di ense se me bo mamute
Ohene we a yetu na efri ade no so no wo hu. Ohene we na pause na mentimi di kokonsa ne kakra ansa. Ohene we na yetu no ade no so no wo hu. Sa na nya nipa ba akofo e na aka ntam egu ne suo. Yesi nkrofo ahodro eti say almost about 10 people and I can't tam egune so. Time ama mi Akosua Serwaa eko sa efie hope ohene no hope and ono nso yesan kan entam obiko kan tam egu ohene no so. Ni na ohene no otena so. Ma mi Akosua Serwaa eko ni fie pe okosra ohene no ohene no ka se waje ma mi Akosua Serwaa edi waje na atumu se ono na oyeda di lumba zire ena obi ko ka entam kese egu ne so moment waso ohene na yeto na efi ade so no ye frɛ no Okyeame Kofi ye frɛ no Okyeame Kofi Okyeame Kofi ohene Kofi Okyeame Kofi a yeto na efi ade so no sana wedi nkwase asem ache wo wedi nkwase asem ache na efeni so Otumfuor nana me boudin me bu me mu ansa ma boudin we na me boudin di aka asem o ansa na efeni sen asante hene ebetena asem we so no according to asante hene yesi complaints na ba but nana Otumfuor say bibinti akonja ninti oyi neni etu nchen we yi neni kakra edemano se obesesa od antam na yaka egu ne so no odi beba be bosso ena oye stubborn ena ne okopie mu ene de ye de awe no Eni Okyeame Kofi mu de muntwe ansa ye de video bi nso ibremi Okyeame Kofi adekronti a okodi hene no sa na onukra hene no onse mfata o enye ni dia kra omo akonja no ye omo de na eso omo di hene no omo so omo di Christosum no mso mo mpe ade na me osofo de Christofo de ye kwakodi emefe ni sen ahene na de bia ye kwakobu nsa omo so mo di Christosum ena ahene no ekodi Okyeame Kofi aside because na ye nyo obi amfani nsi ade so ti se paakoso fo de yi pepepe o paakoso fo de yi se ye no as a similar thing bi ena Okyeame Kofi
ono nso ekofa ne nsa no kakra but ono akotena akondwa no so no yesi ombu ade nkwasi akeka ono ya na wo bu ne to e de atrel udi nkwasi asema na wo bu ne to e de atrel ya na wa fe ne to e de atrel Okyeame Kofi ombu ade baako enna omo nso omo se omo da ne omo hu by force Christopher no omo sha ade ekono enye enna omo se ene se de omo de omo Bible no ebe kata ebe for ahinde no ho enna omo de ntam kese ekɔwe no yesi ebusuani na we ba no de ntam kese abɛwe no pan we ba no de ntam kese abɛwe no say pan enna wa pull ne to eguso was no sa hine no ho Okyeame Kofi no ye fucking p yes o be gyina nanim wo de ntam kese de ba pe o se ntam kese de magye me da se be true mu magye matena so ntam kese no magye matena so Akosua che enne Otumfuor ankasa etena se wona kodua papa bi mu otutu ni kente papa bi edi ahenne papa bi egu so eno se enne wo saade na wo ye kantam gu so na wa friends wa poto edi amankrofo no ya na wa poto amankrofo no enne ni hene ye be hwe ni paako a owa ahoden amagani amagasia eho na ye hu amaga hoho enne di ye koyi ni na simple ase etro ye di man no to say judgment day yes enne oferi ye papa ye ni na simple ni wie ya Okyeame fo no ahemfofo nketo na omo wo Otumfuor ho no omo se omo behuro no ye tsunu efri ade so mami Akosua Serwaa edi Akosua Serwaa eye musuo ye ka kire ma mo se muntie obi antapo edi Akosua Serwaa ye musuo mi de menche wa ha menche ye nkotie me friend so Otumfuor video no ye nkotie Otumfuor wanu hwam nana wanu hwam aisamudi udi ye enkoyi ye friend se enkobeli ye friend se Queen Emma free baby owo no ye penkrofo akoyi Queen Emma wo se ha na wo tie video no wo tie de ekoso udi enkonkoyi Queen Emma ma Queen Emma ense Ghana na mi ye friend se mitolo bi fi no ma mensanka ye penkrofo wo se Ghana uti media yiso Queen Emma ba life a ukose ho na wo ma no mora enkonko yi Queen Emma free asemu na be se ha uwie a nyesa Queen Emma bedru kromu ha embe ye se ntinu ye friend se wo na wo ko beli no Queen Emma edi ni ti di mu na bedru kromu ha embe ye ho se wo na wako beli Queen Emma wo na uni ma hemfofo akese Una ultimi sponsor a friend is on Otumfuor emani tofie ewe friend is saying UK kona koyi Queen Emma me tolo beef ya ka Ghana makatsiro me tolo beef bi ya ka Ghana me ntwe mamo yenti Otumfuor yenko ti Otumfuor Anyway, you will. I mean, inside Ponka. No. Yeah, I got no brand. Some of my am was of Punakuna to Mojab. Someone was of Punakuna. Never. I am was of Punakuna. So we don't want to put us away. We don't want to I don't grab by Munya, Mamma, as only a one American, your friend said, a tipping in a friend, oh, my brother, you remember. Was it when you know my house of Pubian? Some of the was so for me. Or not to be for Zobra. We will say the Bible never wants us so. What does it mean? I better say, I better mom was up Muhammad Yam. Was that was of the Muhammad? Kofi, no baby, I want to know for you never know. They say, one walk with Yabo. Yes, sir.
So ba gina ti nya kan tante si kan tante pa boss we. What if I boss we kan? Oh. Mpamcho mo mpa tapo mint me fa video ni nkyerɛ ɛnyɛ sa mo bɛgye me life no mo mpa tapo na mo nta ade Kenya say dia na na nka me ya dim say Kenya kiswa di dwa to eba ana nka me tie na mka so ono aka de nya say dia ni okay na be dia to so dia mama na be trans o di dwa o di eni mo je yie so say de na say de na ma ko ni akuma na be kwa ni e ba e de ro no ji ku ba na da na so be na ko je o di eni ma e ko de mo di Kofi ayi yo tu no no be ma no abrowa no je hey ya suspend the gift no sima mo go na ko na ya se na iku onya ne dia anko pa na sima ya so ko no e no dia o di ko ro chom that's ko ko ya se ko pa ni ko kenika wa kan tam aguzo ko papa bo so mfa mo so de gira ho ne ni etu o se obi e se ni na o se ni na gu e se ade se be ko nya no o na de ase e gira ho so mo so de de ya ko nya so e ko be obi ni na sa ha ma so bi yo me fa so ko be be ma so o ti bo so ma se so ko mo nya so ko be se de so ko Piao nana piao onkwaso yetuno obi mesma saying no by force fa unhwehwe nim efa kosi mami akosi asewa say ono no ye legal wife mami akosi asewa say the bakwa odi unsi so ye legal wife no say ya to na dey so it is say no legal wife no is not valid anymore mami akosi asewa ne bakwa odi unsi so no say ono na ya to na fi ade so no e ka be fie na nye ka kitu o adeta e ka be fie no enye ka kitu mami akosi asewa ade na odu musu e for nkrofo sambamto me fa nkrofo na mo mekasa kakra me dem abre mo nta ade enso Aisha mudi mi ami sister Aisha mudi mi ami sister nanayima wonkwaso nanayima bra me ma fans kakra nanayima bra me ma fans kakra nanayima manye bra me ma fans kakra da wa mnyam bebiem one young baby, Mudama Minfanko from Mumfa, a friend is saying in bra. Mumpeke picking crop for mammy, Mumpeke picking crop for mammy. Hey, wow. Hello, Hi. Hey, BJ. yes, Ole, ibobo tue wili akoba Macansi. ekimene. Oh, Kekim. Hey, Hey, mene ma kama wo. oh, Hey. Ike bobo tue, bebo den choli. in little. Au. Noni yano ne boden che ko kwe hilo. Je m'accoupe. Hey, mini yano ne. Ewo ke onyemi yo. Ne ya marry ne 4B6 beke B6 mi gbeke bi e njon yi gbeke bi e njon je noko gbeke bi e ne 4 ame he njon
Go the photo. Some the phone man name yes so. Okay, Oh, get nasa baby, you made a mass. Hey, bye, BJ, it will come. Okay? Beke 6 nya dwen beke bi ahi. You just a mon dream kwala no. In kwala no me call for life so me tie sa. You are the first person. Oh, thank you. Who have I'm picked blessed. Me. Oh, but who now pick me for the first time. So God bless you and bless you more and pray Thank you for so me. much. So the gift will come. Thank you. Will come. Why? Thank you. Thank you. BJ. Thank you. Love. I like you and I love your vibe and all that. Thank you so much. BJ, good evening. Good evening. Now, me ani magbina. Kema amaka me amagbina. Pato mama ni nwie na yenko. Belly. So what I'm saying is, the American say, oh, Monday nkwala no ho. Me nkwala no na me drum ho. Odobro ni de, ono so waya ne de, waya na afemu de. Na we sesi ani kunu na ewu. Ni kunu ewu eja nkwala ama no. Enti no yendwe nkwala no ho. Me see, at times I listen to people and I cry. Me call page so me call Ryan page so me call go for baby page so they me what down one I never pick me. Oh, thank you. And I me can say oh yes me kasa da me ba top that. This is my first time of coming here to talk. Thank you so much. You know, the course enya me de. People should think about their children. Nkwalante tinkiti o. Nkwalante tinkiti. Nti wo de enemy fancy am. Me de pa say wa pick me ne. Na just say subsequent times no we be pick me. Thank you. As time goes on, anytime I come, you pick me. I will. Thank you. Nyami sham na why? Nyami sham na. Efiashwa Adepa TV, I'm renting hini, Rahel, Sister Linda, Frida. Oh, Mitiobia. Thank you. TBJ. Me that's Nyami sham why? Gifts in a beba bebre. And a mebo payama. Some catch you say me April born. My birthday at 22nd, Wednesday coming. Oh, okay. Thank you so much. Wednesday. It's your best celebrate too. Okay. Bye. Ain't you see me why? BJ come on, mobile charges and interest and a bear. Okay, brother Koi. Okay, charge BJ me can't one market because any abusian penny the and fa pepe. Okay. Now, my friend, your boy, could I say Omra because your boy so him the same thing. But what him obedient. Number one, yes, number one question were raised about his royalty background. Neurority background to say yes, one year a dear for or no here back and then confront says was one in the bushia. I know here back as or him by media cast as soon as a year will bush any a dear say. A dear say you will multimidi or hene. But we say any day they will miss out and one year the bush or could see Bakosoro hine a ye. And now or him by which him to or your bush any no question a ye. But your can be a dear see a nurse or your bush any boon to me near dear. It's number one or 242 say, wo mu kantam kese agunu so say one year adiase. The honor ka say so mu bo a wa kantam kese agusu fa boss. So to me the boss ani enka say no ba one farm so dey an ma you mpaboa. I say wa court I say we guilty and are not guilty. Into ka so you guilty there.
ene na asem ye twa so boko na judge na bua ba ka no guilty say wa court say marriage certificate we who say marriage certificate Peter original eti number 1 no no say ye the customary marriage atomu amount eti number 1 ene abusuan pani de na pepepe ye say no right no nya ade ate e ya mpa enta no odigu so no wontima ammo amfa ammo so nti onya ade ase ana number 2 so ye say improper handling of intam ono so wohwe Kofi usu ahwe de TikTok for ye omkotu abusuan pani obi antam wo so wakosere kwan eso wo yale intentam no kra hodu aye hwe de na otimi ko cholete de se wakotu abusuan pani de na wosa akosi abusuan pani foforo wono no entam no one handing ye improper yes entam da so a wase kwan wuntimi nye hwe wo be bibia asaba beso nana de se me ho atomint ma start me dwumadi ni akantam no ho asem saa na papa we ye improper wa handing entam no yi enkofo be be se do kan it's not Akoso hene ni de ni ye anya ba Akoso hene ye nya nu so ba ye de compare cases no yes it we say no because of that no enkofo ka nyina no wa amfa nkoye adwuma enti improper wa handle ana number 3 failure in duty ne normal so wo yes Otumfuor Okyeame kese no wontima hwehwe ni video aboye okunafo pa na wo kochia no no atoni mu se kuma Akosua Serwaa na wo tomu ana ono na ye legal Okyeame se post na so eni kwan so de wanim ba na wo menkofo didi wanim sa Otumfuor Okyeame hene pa na wo ye ohu se ya ye mu ahenie no ye de asante anim betwitwi fom basa ansa na last one the count they say allegation nkofo aye ewo ni krom ye achiase ewo Lake Bosomtwen side ho ho no di ne hina ne bibi akese ono so allegation mu de to no so ensem a wo ye wo ho ne normal bibro ye eti say ye de ye case this we ne charges ye de ball no ba o de compare busuan pani so de na ultimate 1 to 3 ni na or falling to 8 which is ba Akoso hene no eti ye hwe say your corner so timi di boss wa ye ho obaso no amute o eti so timi ko na so wotimi di boss wa ansa na ibe so afa ko boss wa ene ahemfofo na omu ko ye ekosi edwa a omu afro mu Friday no omu na kwa report amanana ese nana so aye ready or the be boss anya sa so on farm so na senyo no na de ye de a ene fine be na so wo vima sa case yes ebebodu ama se say so aboa no set it off with na chi dia ono an wa ho besesa na adwene ene no wa ye the needful first anya sa wa ha ne mpabo de ko no nyame amfa fi a wa ho de na besisi fom on fanko enti mpobwa no ye yi mpobwa ni fru na ki love bit makasa ye yi mpobwa ni fru na ti wi ya na no ano na se ye tu ye tande ma wo de ko da abu je ho na see adios ese wo do na be etu ade na be sisi for mako enti na no okoturo no na nkofo li bi wo hwehwe every no mo to bro enti ye you wo do na se na be sisi for ma de akofi so de ka na nse na ka ba brother Pacho 1 minute DJ Pacho sa ohene no ne o kana minim se de maame ne bae na no okọ ni fe na ode ade se ho na no wo tietia na apempa na bi se mi enyo no Debbie wo ya Okyeame so video no crowd the channel ka the channel video no mo suspend on video no de ba kan pese ucha screen na apempe Debbie no me be ka Akosia me be se taking screenshot on efa to achi na we say won na me so no ansa na matimi aka na ase modaro ma sra no de Akoso Serwaa ko sra no me be cha me pese twa screenshot we say ma ese wo hu ni pakọ na ansa na waka na ase kono mu yetu Akoso Serwaa oko down network in you network ninye
Mede bana monhwe. Obi background ye bibi. Mpam so mo de mon kasa mede ba. Eti benka say eti abra wo hwede be. Anka ayinfofo no kwa tu ne fo. No ye na adwe say sa no mani nya obegya na nkentam kese dwuma. Nke bia anka na nakra de beche. Ana secondary so na na so kasa so tie ya. Idi na na prempe. But for menka asem 1 minute why. Your friend na na prempe before no otiko from start ye boa junction so. Oh. Ne ma me dey SK. Utie. Yes. Yes, ne ma me dey SK. Na your friend say you're my brother like me ni na dia brother ba me shadan kan ho asem boni bia. But die nyina ehu ye me kan say ade na na prempe aye die. Of late na see ne hene na ense mebre masem ninyoma basa e no de tupu krofroma o de kwatena Nitwawanu o enye masem a woni mamane ne amamre aso Okyeame ohene Okyeame na wutimi hagi kunani wo hagi ni wi a wasa yunsa nifa wachia ne kre yenwuyo na bije obabo biem am yehwe so se nipa o so na nipa o eya yen pen kure wodobro ni kurani kuta flowers koto keke o onchi obi wa koto keke hey so kwa munya ne ho asem kan ma ko se wa koto o jinchia din nsa yamutu nsa yamutiti nsam me da bi be kan wo titi nsam hey mame aden wo hene ade obi di o kunani a won su ni nuso nwie ye hey mo be ko mame o na wa hage no na wa fam wonya kra ka ode na papa shi shechiro na nani abre hu se papa shi obi hage mame ko na nani abre pe onu ananim ni etia nani abre ye gena de afri nsam so kopeska papa shi kopeska na wa dan for yire pa udi nsia chie say dano ya de ko life celebration bije anya so kito na mami moti am from afa 1 city no wa wuri akosoro no wasache dia kurani ya tuska abrochire 6 years akola kra ya ni birthday a wanto on se so na dofo na sesama no mami ana 1 city ana mancheche nskanim mancheche ni mu 1 city sa ya to be 10 kra ya san endu ahi bia mami entohwe yesra wala bije adia no video no bon sani ewu chemistry no wahine hey baby oboss pizza no na da ho Akosua adia ba ko esa ho ne se wo sa hye che Akosua Serwaa odokwa na hye na na se ne duty ode ato no wo se so frame anopo ewiye o mi se yi nsu obido obo video na obi mpam so mo ma ye ma love nkata ewie na love we make it point obo video na odo beti love mpam so kata ewie. Okay, me nya be ma me dance nti enana ye Kofi mu nyina ye na omo friend na prempe ena ye sin na ne hine na hinie ne so pa ye koye no Mfantini town hono mo koye no na ever since there onya ahine di ahoma so na emano ne ombanyima onje ne ade tinana prempe de ne mame abre ne mame wo eda dem se ne mame de escape ne sister de ne sister penyi na abna usi ko fom ye bo ajanhye so na ka so pe na prempe fia opposite baby a kenke ton e dokro no si ono samba sana na prempe de mi ana minim de beba cause ade ada no ye ne de amfa entwa ye kra ase wo hene party mi eye yi una chese una wonim nyansa ene wonne on hwela wo mumma umfa ma anya hwi won se ne to me bi chen to me bi o ka se ni ekunani enkrafo no musun jani ukrani obdobroni ni kuna wu eja ne nkola mako nsia
na n'ani da koto mojam na abaye yi suti ni suo ye mu bia ebedi na chi se enye bibia o me de me nsa me de me nice lady ni shoe ma na me hu trauma of fam edidi atem ene nyoma me kai onse bije de na wo ka se mi na wo ye asemi ba e na wo kwa ha na wo se wo gina mfimfini na wo hyedan fa ho na wo hyedan fa ho ngini mo tam na obeka ya tam na ye jeje ewu amasika no tam na ye jeje ewu amasika na ye nyina na satem na ade ne koso a ne ye hye de be kai se awia bi okofre ma me ne ko bisa ne se den na koso na ma me ne se won suma obi ase wonye dai onko ma me afi de asem ne court na odobroni di bem no upie bae bededa wo na onkrofo ne team legal wife ne team legal husband for ase se wo da wo mase se wonnim se na enipa do we se maame abela tama insem ne koso na obi yese maame nti unka bibi nche onkrofo yi se insem baby e kwa no ye de amampa ni mfuo we ne be yi ni ti apanyan ni ministers we ne be yi ni ti apanyan despite credit na ye toilet paper obetiwa chese ye di nkrofo nyina ta obi a na obeti se oben odobro na because that the lumba ye papa that the lumba o si so obonyum na o wale odobro ni wan fa na ahye dem obi obekobia sister ne ka ne ho no wode na chie nipa bebre nti obi anim se lumba yi ni ye ebra menwa be ma wo ko odobro ni fie na wo ko chia no na oni wudi nkomo no eho no ma na wunya feeling bi ma lady no na wo hu die wom since then na ujina wanamo so unfree wanamo da yinyina ye support what you saying say we are say the wo ye obi ade a enka say na ye discussion flip mu dia blow ama wadi heska unhu se sika on efo etimi ye bibi but entimi nya ade nyina enanim gwase a wakoji wan yimfie enna wo da okete so na wo kaka wo mistakes awaya ka emre de wo ko wachi biema enka wo be pepa but say na ye too late etimi de me wa ha ye nyina ye fa mpaebo enta ye sister odobro no do pana ye nya ma sister ne ye fa mpaebo ba bia du no okun ni mu ayedin ye mompa ye enta na chi se obonefo no besususu ye bone afa ne ho impo ye di na chi mpo no obi obetemti ye bia nyankopon gya no en monation na se nya na se na ye nim se nkunim die na e be sa ye di ade bia e be koso di nkunim sa be da simi nya be ma nyankopon love. Pacho just me with a question. Pacho, what they were different or hen or better person? Oh, na pempe the infant say before you the infant say 45 to me yes, and also the infant 50 years, but me yes short of benya. What I say? Okay. Because was it here or can the video say they to be dinner? She said, now we shall not go share any sister penny or corner or this car reality. I will oh, shut up. I know you'll be an who fit. Oh, you're nice guy and who are frank as I'm to know dinner won't finish. Lady be crab a year, Juma or cook for money lady no way and your mother, dear lady no. I know yet the young cassa. So only a friend is a record, Papa Bia or my mammy. We only say, you didn't see a him. Nams, eh? Sir, I need to say, I'll be a bit medical. Boy, yeah. Na love who saying no or then the hook for real not near my way now I yo but or then the hook for real mammy Akosua Serwaa obia on yokuna obia on your jere o se wona waje na atum na na say enu na ema wo hu se to me bi chain to me bi what I say odobroni nam ho no favor ne onyankopon abasa ne kunu ni kulumba bo ne ho ban yo nti so abaya na obi obetemti ne bia nanim gu ase say de boni a wo kire say wedi ni na no say yentu na mfi ade there be on say we ni ku abaya no say what say etu say ono no ye kuna baako ono no ye ojere papa on say yentu na mfi ade so yes enso we ya o ma me ne ko ho nyina ma me ne o ye ejuma papa on say ewiase na ye ka se nyankopon fa ne boa inse ma me ne di kan aba oba we kan 2 times no nti no first one oba ko na ye hu bibia on say nyame fa ne boa e che kakra na o ka se wo to bo na wo hu ebe ko east west saa nim say nkurimdie efiri na ko nkurimdie be ye nua ba ne dia because enye yi dey say brother yes enye yi dey say ukunu be wu agya o na ukunu busuafo no mo be kyekye wo re no mo nyina sa soliate ebi mo
asa asori etie egu ho fi hwe ye bedi watama ka bibia so ba enipa hie di ewu beto so se wakunu enye don't say the confusion asa etie system legal wife and the uku wi abo check your page uwi abo he yesi papa bi na lumba de bo ebo yim se Dr. Panio se wan aba be video say uni pakra odo ho be ba akofa asem bi abadbia no so say nsem afa de nsem ne de mo matena ma me yetena wa ma nsem na wo de wa ha wo be hu de kwine ma na asem ne besie mo sola mo se mlani ho mo na mo si mo pedi okun dare lumba nyame ye wadom wo si an opega na aku dare lumba bla na be kire fa wa evidence ne be dey e be kire wo ha ne say mo ti wana we de enko ba bia ye wa ha e be ko ba bi papa sa mo si Ghana ha mlani ha emrani so mu enso mu abefu se emrani ha ye hwede efi ochne konyankopon ya adoma nyina ye bom pae sa asem we etu obetwa once for all na ye nua ba no na suma jono trauma ne enyoma wo from no it's not easy man no atias enkorasa aka ne ho oba time na ube o man be ko school beba na oba be ka say that mommy enkofo se wona waku ya papa amanfo se wona wakwaji obi kunu unse enye nice de bia obi smu gini musa se wunua bi ni odobroni a ana fane se wo bla ba bi no na wodie wonam kwan kura na wuhu numpo na okasa na wuhu se bia sei ne enke ebeya wodana iti yeye uyo obi ade a na wahwe se wona yedidi wa ebeya wode o ma me wa wuni mutimu pefe se utu woni da de lumba kra ni kasa kra hello to bye bye kra muni bi nti ade nti na watimi ahwe nyankopon wanim na nkofo wankasa wutimo a wabede da omas ni gu abaye nu ase de nsem atoto ne so e de nsem enipa kum nyina gu ne so are wenti nyan apede ye de atia brother me dansia Ewrama Bije edru me so mami we media no kasa aha ebi mu busa court nsel mama nyanya ni brief ansa na makoma asem so patwa na wo mu ye official wo ma serve kwema ne lawyers for with the charges to chenya mbo anu mu kwa court na so wo metna so awia the charges so mo de train the board no mienu ye criminal ana ba ko ye civil into ochenya mbo anu mo betna so awia na ye hu update beba every so aha bj ade ne se ohine we say no te said you kind and then same tutuane to but Akosua na yi ni pie ankenye sa enke bi anko be fan die de na nakra me dance wo fa de na nakra kan ya akonwa no enye omodia ba nkofo na ye omodia no fro ma ye so omu kudi sofo omu ya sofo nto omu mpa akonwa no ana ono na tena so a jijinti na akonwa no omu nye interested but odi akonwa na ye no ana omu nso ogu omu animasi ana omu esa the last one in term the copy so ye tu na de so na wo himu a utimi so e de cha Akosua Serwaa eso wuyi anopo ewiya enumre ofrewa anopa ewiya enumre ofrewa obeji ne so abra yewura pe ana betimi ahwe e de a kire ne sa eti ninsem bebrebe a wo ye kura e de na ekwan a wo so de fa school di mame Akosua so se na wo sha no no ho no ho giska ekoto aduane di into ono de onim se ono na ye legal wife we eye baseless eye baseless o hintimi enkasasa na nanu jasefo no bi na akoso hene kasa ye ene bato kasa na udi sansem we nyina echi a utimi se ohene no eden na ene wo ba ohimu a sisi wo do na na sisi form edi ko fie edi akọ ukrom enye niwu eye niwu papa ba we no ba akoso me de me ba akoso hene na me tunefo onfa we nye suade yese atiasefo yemfa ewufuo enye suade so okọ fokuofo no ho a wankọbre no ho ase no mo de call report to my yura ene wo de beboso wo de boso nso a ensempie na beba e mani ni TikTok for na chi e mani nkeka se ene sa de okọ akoye because se wo hu letter wo mo de aba mama Akosua Serwaa mo de aba se obi a wo ka asem bia mo bi o mo nsuma wo make sure so wo evidence ansa na wo ka wa the same thing na wo hin sokoto wo mo betwe mo ho afiri so se wo mo do man kasa
It is one way, not a Friday or call. Now, one for Casa, you know, Dini and Chima, China Modia. Any of the between the same thing, and I told him we say, but that's Miss Medase. Erama, Mpato Kasamaye. Good evening. Good evening, Minya. Yes, yes. Wow, now I'm going to be in any of a cocoa. Yeah, dear, I'm part of the person. But the Oh, network in your cry. hello, we don't patch out to me. Say, it's a wonka. Police officer be trained me as CSS. Say the bench warrant too. So now you should show no you agree. But finally you who one. The officer no back no be foul. Now you go to Hey, yeah. Say now yeah you. The wolf no le. The bench warrant to the court one. And now the papa come. You your bump pass for your batter. Okwa eba court no hu mobo wan kasa ni but yes court no ebe hu mobo ma ya was on charge no on charge na on free so I'm hoping say o free mu fear obesua ne live in a very hard way so to be judge no strong to come. yes, that's it. Yeah, that's it. Pa, say why no short? Am I your network no ne hard dream pa? Yeah, that's it. BJ mpachon pese mi bisa question. Nanka pese answer o. Nanka me pese we de emrantie ngenebra ha na mi bisa na asem. Miti wo baby ya no ebisa na mama. Miti wo baby say mini so ya wata. Miti wo baby say yes say to park ekosi pakuso hen eyiye. Na because wa kan tamegu ni so na osakosi na eyiye no. Your friend is saying that means say in time kese na okan no onu to park no so hu ebe ebeka nti na me be say me bisa emrantie hene sa question is say no because me nye asante ni say bia be yiwa no ana say friend say de la be yiwa ma memo a ono kra obi abusa wo hwe ba ma na kira ase ne so na na ekasa no yura ekasa no obo so esun se entam da wo so no esun se uye abusuani oni na aye ade ase entam no ye kan gu so ase no ni ano se ye nka ase no ase wo ye ohene wo ye obusuani okay enti still ubetimi akwa akwase na yi enye hwe ubetimi ne na kasa enye hwe but ade ase no na wo no wo pene ho won ka so won ye abusuani still wo ye na abusuani but wuntimi ni ade ma na nye yi ebi o ai bia na ofi wo father side but no ni fi ne ma me side ba mu nyina mu ye busuafo enti ade ne de wo kwase na yi ne pepepe ese na abusuani but wan kwase na yi se chenchina wo ye ade ase ni a wotimi di ade ono de ntesa ti na no hwe ba kra nso yi ano pepepe ese se one obi kan tegu so nche so no wa ya aka mo de prade enti ade na mo de priwe se media we nso se ye wo ne dia enti mo kwa de be ye ne dia na aba ye wi ana ya sa kamabu enti ono nche mo ya tanfo ti so obetuma akwa akwose na yi ade pa ma me fa kakra nka ho ba che yes show onim ne enti a ye kan tema ye ka se sabi o so hini bia ye chi no se oyo hini a okoswai eswai kire se unse ono muswai o mo keka nsem bi me nana ne Okyeame anu me papa ne ya mensa me nana ene ye kwabnata me san ya sunani me dia sunade wo bekeka unsem unim ne nti o mo kasa o mo kasa se o de kire bebia wo firi o de kire bebia wo ye den wo firi now sa case in me pese me ko nenso ba ko so yin ntam na ya ka gulu su no o metre na se e ho na obehu se so ya santini ma pa obehu onye nso a ebe free ni na aba ezi so wu ahun so bet ira wo okrom ni aben ase no bedwa aben ase no wo yira so ata se wu a wo be yira entina fe wantimi amfa entina me diri se krokro de jon bia kobo a nkofo ntimi mfa ntam ne mmoso no ntam no so yen ka ne krada keke because Otumfuor yaw ne ntam de
to kan net is assembly ba wo hia so Otumfuor nkasa betena so ene yen ka ne hunhunu sabio manimu a wo hwe ya me kan Otu me kwade me ka me na mabu no yen ka san kwasa se no o kan wo betiba be chirem ti me da se nti wo behwa abusuapani be kan se obi antumi jeso Otumfuor ase kire no me nkire no wahada mo de mo ntwen the days are little ahead omo de boss wi amu de mo behu ni nti a abusuapani kan se Otumfuor nkwa ne betumi atu no mo beti ase ye wabusua no mu miensa ba me mekire mu enansa eye wo wankasa wo personal abusuani ene ye wabusuani ene ye wo odikuro abusuani a eno de obia bibi wo ye abusuapani kakra wo but wait ade no odi ni de eye kuro ya minimum abusuapani bia ono nkwa kuro ni nkura be 18 ene ye abusuani ni wo so enti ba ko pentimi ntu omhunsi wo se ye ba betu sa abusuani ni keke de se mu nyina ma ye akọbenkrom ana wabọ musuo ansa na be ye ntu de me do see ansa na yenko topic no so na se de be ye de na tiefo nso amomo hu ne and the quote am beside say because me share Otumfuor video na BJ boy no na ase Otumfuor bis e catcher ne se on fambo so na omo ye omo mu di ade no wa from saa ba omo nye de omo mba ba omo so no maka entamegu